Ovaj laptop koristim malo više od godinu dana, kupio sam ga polovnog sa nekim manama, pa evo da opišem svoje iskustvo na njemu. Znači HP Pavilion 976025EG pokazao se odličan za korištenje i na Windows 10 i na Ubuntu. Znači imam dual boot, pa kod dizanja pita me koji od njih dva želim aktivirati. Trenutno je na Windows 10. Što se tiče nekih detalja, da vidim šta sam zapisao. Bitno je naglasiti da nisu svi laptopi serije Pavilion 97 istovjetni. Ovo ima oznaku 6025EG. To je bitno iz razloga što sam naručivao neke rezervne dijelove pa naručio krivi laptop i nisu bili kompatibilni. Ovaj znači ima procesor i7, grafičku Radeon sa 2 GB, 8 GB RAM-a DDR3, može se i još nadograditi. Ekran 17 inča i ugrađenu instaliranu Windows 10. Ima 4 zvučnika sa subwooferom. Kad smo kod zvučnika, kad sam ga primio, jedan od tih subwoofera donji, to je ovaj što se ovdje vidi sprida, nije radio kako treba, pa sam ga eliminirao, fizički je prisičena žica. Međutim, i ovaj drugi ovdje u zadnje vrijeme zafrkava, dok je ovaj ovdje zbilja izvrstan. Evo jedan test da vidimo kako to izgleda. Ovdje malo krči, dok je ovdje gori izvrstan zvuk. Tako da će se trebati otvoriti ovdje doli kutija i prikinti. Ali ovo je samo za glazbe gdje je zbilja jak bas u pozadini, gdje su recimo negdje više naglašeniji glasovi poput ovoga. Ne čuje se ništa odavde. Što se ostaloga tiče, kažem, zbilja radi ludilo. Speed test ćemo napraviti i ono što moram naglasiti, kad sam ga kupio, jedna od mana je bila što nije imao ugrađenu karticu, pa sam to riješio tako što sam stavio ovaj dongle USB star 10 godina, još na Windows XP sam ga koristio, ali svejedno radi svoje. Kod mene je dosta velika brzina u prizemlju, oko 60, ovdje na katu upola manje. I jedan problem što mi se zna često desiti je da nestane kontakta za internet. Znači, bude ga, pa ga malo ne bude. Ali dobro, nećemo kod toga praviti problem. Još neke problemčiće koje sam zatekao na njemu. Broj 5 i broj 6 na ovoj strani i 9 i 6 na ovoj strani, kao i slovo Ž i znak upitnika ponekad jako teško reagiraju, pa je treba malo trljati, pritiskati dok ne prorade. Baterija koju sam kupio, odnosno koju sam dobio sa kupljenim laptopom, nije držala niti 15 minuta. Kupio sam novu i ona drži negdje oko 90 minuta. I još jedna stvar, ne prepoznaje se ugrađeni mikrofon, znači on ima tu negdje mikrofon na koji može se pričati. Koristim ga za, recimo, na Filmori za snimanje zvuka i kad se pritisne ova opcija dobijemo taj mikrofon, ali džaba, šta god da se snima ne koristi se. I zato koristim sa njim kombinaciju web kameru od Logitecha koja ima uključeni mikrofon u sebi. I onda kad ovo ovdje osvježimo, evo je, pojavi se ona i priko nje sam koristio to za snimanje. Tako da nema nekih zamjerki na ovom laptopu, to što ima neke tehničke probleme, to od upotrebe nešto se pokvari. Ono što mi se recimo sviđa je ovaj touchpad koji je zbilja izvanredan i klikovi na njega su dosta zvučni, ali to meni više odgovara nego oni nečujni. Pa eto,
iako je dosta star, ovaj se laptop pokazao izvrstan za upotrebu, preporučan svima ako misle o nabavci polovnom, a nisu prezahtjevni, već im treba samo za surfanje internetom, YouTube, filmove i tako te neke općenite stvari, da još uvijek može poslužiti. A što se tiče ostaloga, sad ćemo ga sekund ugasiti. Idemo na shutdown. I on se gasi. Samo da napomenem da mu treba doslovno 2 minute da se digne sistem kad želim da bude Windows. A kad se diže na Ubuntu, znači Linux, Ubuntu Mate verzija 20.04 čini mi se, to je druga priča. On je puno brži i ovdje u glavnom izborniku kad se pojavi pita me koja od ova dva operativna sistema želim. Udarim znači Enter i krene dizanje sistema. I trebamo otprilike nekih 40 sekundi da se digne. Jedan od razloga zašto imam Ubuntu je što je puno manji strah od virusa i svega kad je na internetu, nema programa koji ga usporavaju. A da, pala mi još jedna stvar na pamet. Ova ima ugrađenu kameru koja je onako neloša, prosječna, međutim ja sam je zalipio ovdje patek s trakom da niko ne špionira, nikad se ne zna. I evo ga, Mate Linux se diga bez problema. Sad ćemo ovdje upotrijebiti neku od aplikacija, evo recimo Firefox, i stavit ćemo ovdje, ne znam, nešto za probu, recimo Šibenik In. Hej, sad pitam neke stvari, to ćemo odbiti sve. Da imamo koliko brzo otvara. I evo ga, ono što nam se sviđa kod Ubuntu, a puno brže radi ovaj web preglednik, to se možda i ne vidi na otvaranju ovako nekih stranica, ali recimo ako upalim YouTube i kad priskačem s jednog videa na drugi, dugo trajanje, nema onoga učitavanja, već odmah krene. Ok, to smo isto demonstrirali i ovdje ima još doli hrpa tih programa i svega ostaloga što se može koristiti. Koristim jako malo toga, ali ovo što imam radi vrhunski, tako da preporučam ga i za korištenje sa Linuxom i sa Windowsom, pa nikad se ne zna kome će ovo još poslužiti.